none diplomati abakunzi bawe b'ishano barashaka gusuhuza turagira ngo manzo be kapira ubasuhuza. Secondary sister Liberomia Maji Peti muri RGC Kotire tubakire Kristo ya buri munsi perfecting akicikitire. So ni diplomati umwami wa Kicukiro Center. Wow, urakoze cyane rero diplomati muri akanya. Tukaba tugiye kwakira Pasiteri Apotre Gitwaza. Pasiteri Apotre Gitwaza, wowe wabasha kuba ukoresha Airtel. Haleluya. Takintu kitasha kigire Yesu. Uje musimani zikora ibirimo ya. Yashigenda gake. Ukomeze masengero. Kuki mutasha musobanukirwa? Mumenye neza imiterere ya. Kurikirana televiziyo rwa. Oh, je ce qu'il fait que les constats de convoquer à la sortie. Amashira kora Daniel. Benedata. Soma mu Mariya ibice 3:7 ngumva ukuntu havuga. Yesu yagiye Zakariya akimara kugera ahura n'abahanuzi. Atoranyamo batatu bari barimo. Areba n'ababaye bari barimo. Abahuriza bamwe bahereje umugisha. Kuri uyu munsi Rayon Sports imaze iminsi myinshi cyane iri mu gikombe gikomeye hanze igiye guhura na APR. Kuri uyu munsi birashyushye wumve ngo stade kuri 15 na muri 12 abahuriga ba Rayon Sports APR na Yeti. Kuri uyu munsi birashyushye. Ni mukanya nambere turi kwamamariza MTN ndetse na Airtel ku bufatanye bwa Brandway First Mese birakomeye cyane. APR match ikaba itangiye muri aka kanya. Rayon Sports Jimmy Mara Jean Baptiste Innocent ichenga ryiza aya kati inajua sana kabisa ndio mtoto anakimbia sana. Match inatoka nje sana. APR moja Rayon Sports 0.